Okay, guys. Lane walk. Pero Suwohs kewa. Cutting is back fresh live flash na missing Sanri. In buying was kewa gulagash losan. Shukya giden share yagat flash na mit. We are taking dress call because some good call akde na ke lane missing Sanri. Na Clean bell na kita mtawak ke share chuku. Deko cash got cherry alle mupe. Mepe. Alrighty. Hola. Taking Tresco. Good morning. Good morning. Afternoon. Good afternoon. I think that Lubang. yeah. Kagdata ko ngayon siya digging ng guest sa Proy. All right. Nagusto mo, we got ngayon na slide ka share yet. Okay. Akal nila we got second one. Tingin ko sa on index ko last, right? All right. All right. Standby to standby. Okay, galing siya pa ko gulagas losan. Kita show nage akde nage kunakon nage na missing na ngay agin bella na ay sildigin just ko ni gesta ke si proy nakatavas na mit. Tegin just ko. Tegin check mic tuman. Kaya na. Pangan. Oh, so let one tune. Lenbo. Aw singa luom ni tsinga ni ngena. Sa asin na siya aw singa dari nakfashi mga nakfashi. Tajok che pangan Elia bagastan gadin vakelip. Man we come in kaksakin gat. Abel singa metigat moklewan ay siwek malan gat katset ke gashamit fagat fashnamit. Naknas kuya manrela si pray alas kewa. Katsifil pe pasta yetom katpalat lash. Katale prem. Katlalai sika ta checkup. Katsia sa paila mit saplash na financiers. Ingan ko siya na land fumisingi. Kat kaksakin gumogat kematlash pinan ko siya sa fajikin. Ingain tawi siya pun gospel ingain kabak financiers. Ingan ko yagi ingan notoyan mit matalash. Lo stutigat na misingi kat ekin met kol ingbi beta ang lagi kasong misingi. Kat dapat marsh kat lang si Sifac ko malap na stunggim ret magin kat inalang kalan saplom. Kat pray kalos na kayo wabe mawikat. Inka penikas mutanin siya los wikat siya gamay lutut lom. Siya malutut na fall na kapela. Kat ko malap na sungke.
Nanaknas wika tawiya masamsam natasha, and nanaknas isla, nanaklas katin sang the gay, gaslo mo in Tiafosek. Kat nusay sumoyingit, katlas in wika to pamang nagala na fish. And the fellows na kayo mawikat peket dusingi. Nakanla laski mamasikya ka, kat taga na yung ki kaslong, in ka ni kasnang siya. Bayan kat siyak simokat, in kasikat, inoel fakaklasya na kima, Enenuh mo ito kipasingi. Kat praying and assume again, once you find unto Jesus Christ, in fact, kulamalap na siya. Amen. Lamalap tayo siya le, kaya lang loko na to assume gumin kay, rek magin fall na kayo makatash kaya, kat fast na kaya kata yung mga, ako yak namsin niya, kulamalap. Okay. Tingin ko sa kulo, ini-spell sa kanya pahin ko, kaya kulamalap masimit ka maulash. Kaya ka na osun ke, lain sa misaying, are example lutu saying it, at nakadaga algala, tari lutu, and the masikit and some gulo, kuna pa, nakat mole, kat patalig ke lutu se, insul be, fashion na met ke, mas makadalaki, ak din liyalim, na wala si ma, utak na siya. Mising is Sanri. Mising is Sanri, kalal fila, o nakuwo siya kle, ifo kat online ke lenigasha fashion na mising. Şüphe singan pa, ke şüphen ingay na, o nakuwo skalim ke, sa, matako sin government lang Amerika, dahil President Trump, funny natin. Nake federal level, nake state, nake local. In fact, Benia gigin at intoy ni maximum nemba singan ba mitsingaw. Na Sibelan ba may yin masing ko virus masikya ng COVID-19 ko coronavirus sunna kunayak nage unwayan na bayan sibesima President Trump el siya may tayo na akos hindi takayani opa in mo aksamoy la fashion iklan masing ngayon. May katfinde loyang nage katfinde uko na may luxury na may tayo masik iwan noon way o nagagos kalam gamising len tolu ako story may mamisi vinen Amerika aske may itngaw siye na mising aske may tolvu ko al ngaw ako din loyang na natlon len tolun gila na ako as fashion may love ko suwa wayan misa singan na sibesingan ba may sunas kunayak yak nagya unwayan masingan ta shokta itan kalan bigele aspe mit way ek suba kaila ke diginyak level dal kaila ma sa mga immune system lalo sa na sibesi marang ako inyo na kitan dictionary na akos faxing ngayon pa kumnigin le masingan asyu kumnigin le asinse na masingan il airborne kumusok kumgalye kumusang pasalan wede mabalan mo kun ulpo ma na katfinste akos faxing katfin na tagay ni na or tagay ni lasho na era moile kaplan fashion masingan kundi tingin siya just ka ram gina kaya yok na katfin lang nag-micronesia katmet ko siya katmet pos kumdayin lobby si kumdayin apartment si na sige mo ko le belsi ma siye si mase ko show na fon singa ni mase na mayore ko para kung delipit sa post mo nurses ka doctor lang mata stay home kung hindi na ko from dalom mo nike na masag din pel in mo connect yak unway report sila Donald Trump ke President Trump ke said mo dal upgrade ko na yak uno sila kinsang unwala na masig din siya ba be patient kadin be patient in long faxing yok siya may kung fin masig fin ba met lomo dagi bedroom ako siya nakat met alikos na click pala siya daga wigat yang kat met siya nga lomo fin siya masig na met siya na phone na nga masig nagdesum na uye inoy mo yak lakon dali kalga digdam na lomo galit kan 44 pang quarantine singa
Nauro, iwu nga kumin luxury na loeng na ke fact nga. Di kalma pa şükle life nila siya mo. Kalmi pa kasi akus. Akus siya fact lang may kul. Ngayon, even masing out of control, dala may sigak na ka, martial law. Kalmi pa military ingenikum, tatubang ingenikum, yung na Indiana may 4-4. Nakatfin siya akus fact na masing fashion push in fashion uf na control yak na me control me control force by force nakita siya ngayon sum nagyamasing ngay digi fika akum facts ngan connect ngan usi maps ng din siya Okay. Gula malap tamo silingan. We kom kipel announcement na ingain tawi siya pun fakloman. Masimit makumfakan di ma tagay room me. Mata ka sin met call flat ke en makatakam tawi katimet yena. Katia met Seattle, katia met Merke, kataka ko siya me. Masi mga pakum da bange. Mga pakum da kinla fakki Rome singal dolo first sinakeluo mo. Kadinak flat met call finena. Na example fakya kati orela fin kat met call na alua. Katie show example na sin constituents la siya met makat call ay nitala. Katin pengeng asya taka ngasya yakat katin pasisel. Tiya som na kaya ninalula siya. Siyak singay pa hindi alakala met singaul. Nakisensya ka pa. Fin pa nakikat met ko siya wi kitelik missiles singay kaya tari mapaplikal taka na lamalo siya stimuin siya. Na siya responsible na kaya mga singaya. Siya may simay moli pills lan may tikatlong la kata hospital siya dal nga then makeshift wangin na paya kaya siya madagan ko na eksaya kipel singay. Kasi ben pasle ene na nagkakaya si supplies. Na siya singay pa quarantine lan singay lako chwin in monitor yan in kaliya klafakya. Na ngali na ke comments slash mit ko siya nga na kat pa ignorant mit kipel si mamasa po akiya kinasesya. May pakom da si pangan lakat tiya orek makun leadership lasha inakalim ya pakom da met lasha kada wain sige kan commit suicide ka sige ka din me orela me orela o ngayon na sin met lasha pang o siya alfakya o siya ako fason gosh nikun lasha akan siya o ngayon na ses na nga fakin masinge kat hindi pa nagfakla siya alfakla kadin kaliya wun siya lasha tapan tapanin kain me kaskasaklan ka atin fast digikat. Na ngani kan lang efak fikya masin bange mama met kula shakalemiya che masis palom makatorek makina kate kitelik mas nge en makatorek makina. Na pangan ngas malala ngas si makavermen la siya ke. Lamala. Take interest ko. Ngansang na data get CDC website. President Trump that mo len sigal megos pa kat Enenuh mo sang aksamoy yela kaplan mas ngayon. Na pa pasipin social distancing singan in feed on ko maslon mitse. Nakatuwang nag-stats dahil fiyang limap singa ang ginagos kan diye yok loan kumdiyan ma kon salgeng and New York, Washington, bayan digi lashwaya, California, bayan lashwaya. And nga pa, in Washington, as cases reported, thousands si tolfu ko it nga ulon kosh. California, yafu ko aling nga luwo. New York pa po sa meta. May nembasingan, on kosh thousand. Samoy kaplan masing ngayon, make meta akus. Nangako vinte akus, nakate-contribute na ke problem siya ngayon. Na para, digin il fact na, katfin de loong ma akwa ko fact ko, masa po fact ko, masisiga ka ba, ngatigi, or nagden siya ng ilya, ngatigi vaccine siya ng ilya, martial law, bakit behal siya military, if for nega, petroli nega, as curfew. Nakatsakan sum nagmasig, minit nakamasig, when in kukutuya.
80 mo tayo ning Then fact di shumpon inaksteng yung mo ito. Talon si man, inaksteng yung talon si man alu kung siya lumamal. Tikun masing nga siya ulagayali. Kata sa buyalu mo yin alu yin in California it closed down. Every business is shut down. Mana kisipesing or kadam dalo mo akfashi proinsin ka siyak kashalan ka. They say ko sumni la malu mta sumni we proy mta na kum dawi an proy. They say nga wala pastor Herbert Sikra do il a message na wusi. If message can ba obedience is better than sacrifice. Na paano may kulay ng tuyak kibelti pandemic sing fel na phone na ilya. May kula siya ng tuyak. President Trump il tuyak. Pastor kay si Church in America ng tuyak. Pastor Lash yun lang ang nag-alalas ko siya in tuyak. Tuyak siya ng gaslam ka. Hindi ka na sa akwa ko o in fact kaya mapaya masuwas mayan may kaya siya bin masek tikumpayak akayalos lang. Kung kain proy galos tasok ta ilyalalan kung mag-ufla ka siya. Na ba ng yok shupe nga kumin loan nagkakapit mit ko. President Trump is actually dal bill sa dali akayla finjakin mising isafla. Dahil sa po 1,000 seya kada logic kita 1,000 luo. Masing kay simotor mana kayo was ma layoff. In cash economy. Na asma government merkyo liye mga kakilin kalim kila enalan mo ito. Makuna kumatlal fong niya pa in matayang proy na sinkat. Kasi hindi contribute na problems ngayon. May CSS fin masek lo kat metiyam dalo mo ngin na CSS fin masek so na fon singa masek ER ka sum na nilaben ko na me gidem da na liye pakum da metlas ka an kayok na makuna ko ba kiden wedokle akos ma may fago tikat na may kusay magayvan na America may mamdavi en America may la mula la lalo si fena los kupla ilyak na iwela los nga may nagalakos mama may kul nga fago na coincidence tingin me special something yo Consequences as a result of injustice. Isam kin Micah il malain sin met kol via Israel or Rostalalos. Yep. At tinagin me mata kung niya ako kan kata kung fin me egin met kol say learn friend la fact kolya flex kondum kolya natin kata it's not all about you it's all about God kaslan God pa yok siya Tikum na kung basta si kum taking si kum lem ni si kum me wife guys loman tikum pa ilya mahalan kat pa correct ma panang kadina kat na phone na wiya ang kakasuki mateng long na me katel fact wayen finga nga tingin taklamasta ay kan kwento sa ko nga panang lutuda nga amtay kalime nga proinsing ka siya kat ni guest na siya mga infaka ng defective na nakbok si Pena o in mga kilong silon ka. Na bangay maktisram gud mising iya. Ano ko siya ng si Vesing in fact mo kadel Enenuh na nakman na as Suwohs. Ifo ko nangan umni Victoria hapakak il shamram na sin il malansin with Babylon ke oye lalos oye kuluk lalos ilos take advantage of people. Na masik ang dalo to ilawale mitkulan ng Israel, mitkulan ng Judah, palay lamangan ng sitya ko. Napawik mo siya nga, Michael takakangay, kumdel mitkulingan, sa tower ya sumdel, kumdel layla o yakuluk, sa fal, pushapas, katasik, na sinmit sa kashop, kumdelin mo kashpekuwas siya. Pangulitin sila misingin. They can just go to the cash They can just go. Lumalap, naman sila. Kaksikin gat ke malutut cenge tamasol le fak lang akata ye ke tarak takat bakat takay ni ke kate akesrai in kain ekasek and boyang pe mama compray ke mama shuman ashi tolu si pag malutut cenge
Ipsimet ke Micah tolu fasin ke fastoluan. Ipsimet kan sham ke met kol mayok sang ushala. Ipsiak lungan ke fas sapta tolu fasya ke singalu. Sham kun met kol ma furok la mapay ke masta. Ipsiak tolungan fak mo aroma Suwohs in mo kun lang se in mo linin se pasi selurin God. Micah on gos foson gos nagyal gos pangan. Pangan ip tolu si mas ke malututa. Nangatam le sila matawag ke context an malututa. And dak sham kun ke week tariye kat sham kana apakak. Simet pala mamay tatepa na pangon mas puk sila ke payapala. Men todo pala sila yung na musiga de sham kun kanan Micah. Ke payapal na di komo Ash pukin pala singaw itkos na fon ke ulayang mata. Daukel Isaiah, Jeremiah, Yoksha, Ezekiel, Daniel. Met pala pukin pala falet limekos pangan. Not pukin pala singa luo model fak mo minor prophets. Met pala ship fototo sim lalosan pala lalosan. Nam daukel Osea, Soil, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Apakak, Savnaya. Akai, Zechariah, Malachi, tokol Malachi, kadel silpe sang kaslal, na sin met pala in gansong vaker. Ye ang fuko na ke, yang fuko tokol Malachi, met digi tia si Jesus lea. Wangin masul pa ita kang nasin met pala. There is a period of silence. Nabangan pel si ma, musta, meta, tilelong sinmet pala ananale na muste pela ne masingurle na fakek mo kakumetala as misaya siya ka na pametol matawa ke gospel lalin ke lakshaw nak kedila fin papayas misaya siya ka na tinsya na naki-account ang Vincent siya silumwangan na delesken ko na ke transactionan finash ke pakitladalo na wala na Pasikyak metol ke ilas okay ka nga folokles ke doggeral eta mif fani na din indila na tin siya misaya singen ba meto si fasine ke fastungul me ko shan akataya ke Dr. Lugel furok la taxi in kay nakpayela manil tak na sipe na folok na nagan Micah kel pa Micah pa sing lang dar kamitingan Dr. Micah ngandik ye pensiers kin kalim masingela na met pala si fan na ma itak yang ikek na sin kasao elan liye saflayan fella kan sham kepa John kildam da pet mo sa pal mas na revelation na si mga kifakal John na ba John and we criminals luma ship yak finsak singa John and legit si we criminals luo ship yak na di ka tawag mo lang kata, elikil yalente misya kin kanikin kayo ke, maas ka na sima, el matane ki yayang ngalya finan patmos, eluselak lang kan li en in kasao, in follow ko suman pa, revelation matamla shirle, el mataluti ke kantastang ke. Na pangan in fact katagi met pala fashion, musing wangin met pala, musing Jesus kilin in Pentecost, el likiya ka singa yurukom. Mana sosi. Dia ke lenin Pentecost, 1,000 tolu, mola na kipel si Graceland God, patati yorosho. Narata ka na sikum nga kadinitala, kasi nga kadilikia yorosh. Elikia, tiya si likia yorosh, kadinorek matin. Malutut siya nga vlog na nagel Micah. Micah ministry lala, sikya ke second half ke 8th century BCE. In Belsing ala na yok na bay na kanla, ay pa na nakandalas mo siya ngayon. Ke Northern Kingdom, Smeriama, na ke Southern Kingdom na Judah. Na in Belsing formidable threat sila finfelam siya and si makaon Belsing ba Assyria. Na takana siya kadindutut ke palalal Micah ba da shamram ke na fala ne ke Belsima kashkashaklan gat patati fellows ma en Smeria patatleki ye it fogo longo luo PC pasikya kashkashaklan gat na selosa na Micah el tafula ministry lala falyang na kipela emusa oye pena ki tokosha as tokosha
tolngolal kors kasha si pakarganan Israel de gunit fashion likla matawakel Jeroboam Rehoboam na tolusin met mga faklange usia pa si el toko sala nan Juda ke itfu wal nga leme kors nga itfu tolngolakos naptat na ten katashik pa etaliksinal usia pa inel batchodem na grandson sinadal chodem pa Esakaya si toko sama tumanya ke kunokon ke mandatory ma kadel fancy siya so fakta sila lamisya el pa kumul sa misya na kadel sang Christ lang na sil el should the pan mul lagi singal mekor pangiplan bel si mother samsam ke iplan me context kimulutu to na do we win tamla sholelen kain kasla ke context en mga toto lagi eleta kalen kain me pon fayin mo kat usot mana phone si kimulutu signa shoes tamla shole interest ko kumkulo mitligi den fast na medan degi okay sana tu na shum galen na shum kulo ki ashlo hey man diwa ako ta kinash mo fact ko ngay kumpanta ko cast lang nakli bet sa mga ashkuy gat ngay Tony Mike lane na shum kulo ki ashlo man Celia Pomay Med Pabi kulo ki ashlo man Rina Levi bangay siya may mata cash at support nag financially nag minmoli makatash ka rin kung kulang malab kumtilon na Emerson Tamil Emerson Finan Rino kulang ashlo man Emerson Erlinda Isa Lenbo Finan Honolulu Sebenet Charlie Duo kulobe kumto kaslan na Nemorset sin Finan ngamalas Northern Cali. Kuloge kumto kasla inakay ba makatashkian na bang may makastingin na kasla Damon Emerson kulobe kumto kasla wigatyangan na bigay sila ash mo fact lumid di show nag akade nag-imulit dito. Kloman na tuwa na sundan. Pero kung mga cham-cham. Aw. Umay siya bel na kayo Tuwa ko na malap kaya los ko sarela kaya simple na mising yan. Makaksaking gat kay was ke arulosan na mga staffing na panganpaing na may na kay mga taga-tunin in we got kaya sing I mean nga ito mga larsanon may mga kuflasum na lang mga luwag kisupin kaulan facilities na nara. Masivan na nga kifaa kapag na singkat ki large chance, large opportunity, large ko din kain we mataporong mo may loot ko tayo ninyo. Lo take interest ka nga siya, dala porong mo matawa ko manala na nga A-star galon lag ka na. May flow ko na si was cousin at fashion may loot lutan. Finish ma ikekla na silk nga fashion. Kula malag. Okay, digi sa kumpulo. Masilangan sang weng nakiplan establish context like nag-imulit dito pa digi just sa gina. Na le Parallel Isaiah, Micah, dal makiplan pel si fan na kisipin oyelan din Israel weng with Judah. Na oye si akustin lalosan pa usi kashat na singkat. Kashat na singkat ke oye lo sorongan na sinmit sa kapas ko na sinmit sa kashop. Kat gumiloy na natik na mising. Мотиви наш каш пена, и ликшени на ке фини на ги плана алуа пена ма. Алуа пена ма митсен ле пин орит масилайнgan mitslan orит masila mitsingan buo kаш mani lar business la na may isang wal na ke alua. Oro, open na din prostitute akbuklan kat. Mga pa usi kasha na singkat pa may ka ilta ko iltilokun yak ke bulan bel singin ta ka akskosi. Kaya nakes makinye mayen me katutuye kaya le makuluk kaya kita kana ke makuluk insan kaya makuluk na papol ke uleng sa se lakelemi pege puklal room le molin makuluk pa mise Sap ngaku madar or oya kuluk la let the mise missing at the mola mise as far as God is concerned. Na roy yokshipe nga kumindiksyon na loyang nagibulide. Gatti fact mo kumkulu katwot. Di pa nga fact la siya. Fact la siya pa nga kumkudenta kayo niya aspoile ngayon yung nag-iilya o fast namin. Di berin mo tawag in casual.
Tiberin mo ta mo ilal mo man mo. Tingin na bel na nga si nga kumitlal fo ngayon takeni. Yung takeni akishoy fashion. May yin kung vinsum na ke Bible actually mi yok na plan bel si ma the Masai Tower of Babel. Ilo sila ni God God is that God na gudyan sum na funny sum na fellow. Tuloko no dalo. May ililya mo insisilo so lang fuku. Nagigo kepalan pel si mo ildalan eno sikyak fellow one na ilya mi singe. Di beri nga ko mi mata shish like look nga wo ko like look nga wo dala ko. Di pella pa sa pain. Insisi fashion me sum na yurin ka. Gaslight got na pa we say gaslight absolute truth. Absolute truth pa what feeling ang mit melin, kung mit kito, kung mit utwe, kung mit ponde, kung mit yep, mit true, mit what I see mit absolute truth applies wherever you go. For no akwaklan mo ito, iwuna nang sinuwid mo singan makayafan na. Iwuna si mit koshai, sa may tuwan si mit ponde. Tasok the absolute truth. Kung na ko kung sino kung na ko kung na ke gaslan God para kat matay siyang tas namin gaslan God na kusa we got ngan kung finger na share makatash ke ko like kauklum ke Facebook ngan in mo wibe long gemen ana ke tingin sila taga pos mit ko shay te sumuyalu marke makatash ke pos pe mit ko shay ngena so malay when lorek mala mayin we're in uncertain times. Tasok the masih about longlang kat we got bell na kayo. Na kiden fast na met na ngay kiden fast na met nage ipsimit nage may lututlash na mising yo nage ding just clarify ipsimit ngan agin bell na sil that ma may kul mayok sang shala. Micah chapter 20 first nage was toluan ding just clarify ilak fashi akvesyon na kida show you get just Gamala to mo chirling an ride la fossimit ngan gloki kasta bello dignisena alena yokshiben ashlo man wala da mo chirle fossimit ni vak mo kusmit kollan Israel pang keyword chima ash kadin na ingena porongweya paya kuspai arulena nan ka sukma Suwohs di vaccine da ilange nagi Micah Sifac tu ilange long masing kus matan fel na kay wa porong masing kus na kay wasim ta fin fel lem kat flat le na eleva kaskas line go was na kasing ju da vlogo da kapit mo gas si besaya ke gas ko shaya lipshe el kas ni tempo la linggo sa umme wasu rakma kusin lang malem katel line Israel ke tu ya ko lem kat efak ma line Israel ke Lela finala ayingi ngayon long makumfakan. Kusala siya pwelang kawilan fela, parang umenanan galan lemkat, asmasilan kadil nanan kamatlalke. Ele sakak sikasin takak inline Israel. But yes, go ahead. What's the guys from reading on? Micah on got first sin nagaluo, ngarita la first simi dapa kus met kolan Israel, or maya, pangan first simit kaya. Tangarik makun Micah on got first sin nagaluo, intan ng Japon faksilal nge. But the kaki kuno konsigi preti ya. Mafak mo puro maya lilange. Kusin lang walang kabel line Israel ke. Messing bakit siyang kun man litigation si preti ya kaya. Anayin panganan ka si Rekle. Kata pa lang nak mga zakalim inasit. Kung nak na zakalim inasit la. Messing orela or kusti sa mga fako. Men kuluk sing orela. Taurela o yang insikyak ma. Ngauskus merigyan itchap. Nagipel sing kuus orang alam tulus ki makusaraan. Tama sila nga flow na akataya ki Fred ya. Men pa esa akataya ki lipsa sing Una. Kanan faklo. Look. Michael orek magumbe kasma kademo me. Ale traffic in gain sumna ki pasyak lunge. Sumna ki pasyak lunge. Nakata ngaba iska sa lugos ka. Mo gusto siya nga mawo alang si Makulo.
Esam ke siema Aisha fakla pena ke Aisha me gor faslung ula el fakla mama ka del bangun pelit na dolen mata ke patang normal pagatara mo singi puta ka melit ne mama kat snack ne ka tilet snack mo sing na pataka ke fasyak longe ko sa ke la kulun met la ke los mona at the cost kay kwalos de Israelos na implication siya Michael Aklemingin el fact din la aten elos me kolusta munun met kanel mo na kolusta manolos sham la sham kun la edelorek magun o yes Suwohs inge kolla losa maki faktilat na fakt mo maki yok na chango sa masikat na imaslos me Nara Michael Rick Magun me language ma kange kolosla ikuelos de Israelos ka kulun mo kilos moulna ilare na le kalem pa sikal me matakora pa met ko me take advantage sin met ma me elos de kiakin garmen kalmean pa el som na ke oya na ke leadership lalosan mama delara ma benefit elos Stefana Wangan kalmen vaksi lalosan. Man vaksi me foske siamun ka sa vaksi lat ne vak mo siam lamal dulu pa ko vakla kadel sia yelo sieta ya pai me torek makulupinge na kay wangan nan ka elos mo even malo pusesin metlo elos tia na pray na si na kadel vak ke o yesila metko na elos na che prain siapla melo se fasteo esam ka samsam ke pel sima mukle tap langada dikianan elos na sia David na sia sinpad elsom na ron erdosa de unga yesikia mabalim ka de vakla elos mo un malo pushe elos na prain na sia Fakla le sikial ke fas iskel mo lo fasongol itkosh in tau ka sa bundak singa fakmo but while pulat na Israel elosana ko Suwohs ma siya ko so malo sunya eloso rekak mas elosin kasapi na pangan no yesima aya wat finlo ang naging may retlash nilututo na Michael usika sine cannibalism inkan karangan inkan we akataya ke mamash ke bakit sila etikanya maki metwal fulat lang Israel elosana ko Suwohs ma siya ko so elos unia los records inkan in malalos kasha now actually fakla pos kang la metla pos kolos la kolokelos putoy shelos pakpagi manalos wanay kwema an man isieto mekal men vaccine Micah samsam kun i vaccine mo kang la metla say kal mekin nage may kaptolo fasto fa mo usulela kulun met kilos mo na tatlo usakela kulun metla kilos mo na at takas la igualos de Israelos payanorek malan met all al bakla malalos indian met kilos elos ma elos karan na tapa for elos para oya na sa pagkilos esgale de fact que was esgale se paslu nage in fact lang vaksilang lang kadel fact na siyut met sakawil mo Meeting ilusurek kaya pakuluk, esang kasin gaja kuluk, nasin meeting sing. Nara, may kampi na pa akulun fakre, sham kinla, ilusala na urek makin kwala lota, insang kaniut sila, hulan meeting. Para faramam kinla ke, sham kinla ke, witi na ke, ulungi, sham kinla ke, ale graphic na po effectuality ko sa uskang na meeting. The cannibalism Sifac lal bola mo na kung sa pinaro yes kung siya ano wangan mo katito ki samam ke pito sikyak o yan cannibalism na aspe samsam reflect na te summa ke kan samsam ni establish shango shala so los tiene morela o falna siya ko kainin met palamais los
O yung may siya malalal miyakin currency platin ka ay los tena ay plus ke. Abangan ipsimut ma pero ke si pinta sa lalo sa. Ilusara o masa kwal machine balik platin ka na pa uta ka los na kisinsiyak si matakan si balik niya. Siya na pa pame nga Suwohs ka os flow ko naman yes of. Tama siya letting ni siya pangan na kaya maka na pa sila keep si medan lalfigo sa kandiyan matena me ada na kaya kalim look Mike tigo mana again Mike masam mo anan follow mga bagay Mike ana in laman bebe ilyakin mala Jadi terus lah kumpulah. okay Aglin kum Mr. Frank, gulagam to ka wigat jangan. Ngagak lamas na ngayon pelalom cash okay agad sinin mitligin na ngayon pelan jungan. Aglin kum basta Herbert Sigra. Gulag gusma gus liel da ko live stream say dito ke out singal siye Finan Texas, gas po bisyo gas English, sham na was bal sermon na was gallons bal ral, sham kun sacrifice sham kun obedience is better than sacrifice. Ako stay na ako sa wali na kasi. Nakita ng lawyer nagdang kudete ako sa madkul so kanaw sa sumali kung sumali kung kanaw sa masa ako sa deploy pa ka or kasi kan mod ko ipsigan na kung project ka pa ka na pati gid sa gid ngay hindi ngay sa apartment nag akade ko gas na nag-ipsimeta labi Sir Frank gulog ya Shloman ay gid pela na siya. Kamulan sa letting interest call na kulaman lap ke kulon singkat ke asla ka kulo ke aslo usno ko ma dictionary na in tath na kikastan ka din pela na kewa pencil na we talked at the pan we long may some marching in na ngan kain masayak pengan wobo ngayon ta na Europe kishpin patla la ka pa nga kufla Russian na ke march ke pencil nga pa nga fulela ngan we ko was puro na ke pencil kas wala na makuha si Tavo ke pencil. Kulo malap ke kung sila yung mas pencil lang kas lang. Ngawi ko was in porong okay madutut may tataka. Kulo malap. Labi Sir Frank kung kulo. Tingin sa na ash per vacuum nag-iipsimetan? Namalap na usot sa Suwohs ko in aro faket lanshan. Kotta kayo din amdara fina shelya ke anay ko pa siya tal ke ipsen got mamukat foto to lala na ke mga trick devices na dash na to nga usul ko din kashe ke sham kinaman lap Ay, kung kulo na anag ilos akalim yung ilos aslom silosan gigijibin ako mafliya ki ngel wengin takay ni impost ki matsingaw naoro kanyo na gden akos stop mata ko sinmet konsulat ko na no minkat mitlalfong mit sa yung liye mugilasho na mugilasho yung mugigin mit sa akos din mugigin mit lofong na may ray tafkal ka din naoro ali yokshpe din akos matay si posisel in or lagi may sisivesi kon gusto niya mit kul mayok siya ng Allah. Mit kul masyam kunya parang mit Malayla and Babylon in the Kanawsla and Lebanon ko and Israel ko Judah. Maki mit kul ilos katashik lalos Layla may tangin ko Rick Fon when pelon ko ito favoritism. Napa Victoria hapo kil chapter with we saying Micah chapter na tingin just or il read the first like Ezekiel Isaiah mit talang na phone na katil tila ka na los na inta ko akyalim niya na sinto din Israel oya mit Judah los lawan na kaya ako kan may los pinti nakatitiye kaya ko kan kaya
kayak ka deputat na fellows. Kayak segangan, dahil di siya, ilos yung Rickman los na kayo. When ilos yung pilos ikuyangan, ilos iti pala ko siya nige. Mama asyo ilos ilom silosan, may un nga nito ko kanawas na, ilos ivetin na di woy na pangay ko to mama sikyak ke seakustin, siyang siya ash make patinsifala. Siyang siya ash make kat nakuluk. Trust me when I say this. Nga ano yok na nakulugin nga project sika na skashing. Kashing and nakulugin siyang siya. Alam pa nga dali may tin income na le. Like ayan de nga gufla matay nga project sika. Kasi pahilya gipsin nga ka cham kun budut sita ka na sige naksiwa siya be. Ngante alle poske ke wek mo me nga mga me. Mana ke wait ta ek to kayuin kan. May inifo katil long si mat na kayo para sa pa may talo ng cashelos lagi Israel nga bitligi ilto ka na sa hostel parang long lang sila kan il tim dani fluyak na kanawas la may ito il sang bell nagipel lang may ito in forla ligi oya sa lalos in forla ligi siakusten lalos Katlan mo di ka na sa hostel. Ay los hindi siya lalo saan mayada na siya saan. Namtag yung may cool may ito. May cool lang mo may ito los may cool siya na ito may los cool fan and ipatat yung nag-iungay Narakat mo yung nakat na may cool. Even taking interest ko, lamin siya Frank, tingin siya na liyele, kat yung may casting cool, siya yung kat. Ilos tuyak somniki mayin mayatangan niya na fellows. O nag-uskalan kaya en Judah, en Israel kanausakle, makisang siya lalos, siyakos din lalos. En Judah tako, kanausakle. Na kaya susunod nag-iipsiak luong, en pa Micah sapta to for yan nag-isingaluan, may cool fa furok la mapay na kemastaw. Mayin kum nga degin sula ilado ka siya ikoy ipsingan ta. Ngan set the stage. May cool ilos ko in min kaspalos, may ta longalos, may ta akflatjelos, mase mapay ilos furok la. In the kuluk, in what a benefit them. In the one I said like guna sin met niya. Na ba Micah, kadals ba naman Micah inakswas sila magkul and Israel si Ben Judah. Tingin just ko. Kung malap tangod Shirley, busak na kanong busik? Wangkum, fast na met. Okay. Kung malap ki Castello in Gasha pen down sa malutud umakalim yung taris kita siya aklu okay. Part siya aklu okay malutud siya ng fakla. Met cool mafruit na mapay na kimasta. Micah sapta to li percent disgalu. Met tiki nga nakataya ki first year na kisgaluan. Malutod siya wangan ki te aske first year da sapta. Inakalim yela kaskasaklan ka patati fellows sin met cool nga ilos pa orela oye. Pangapel si Micah expose met palace sa fall nga. Nahil sham kun nagwe may selfish motives lalosa. Kel ilusurek makin call lalosa. Kumli pe power si makatashke ngayon na ngayon makat faculty kikaslan ka ata. Medium si makatashke ngayon. Kat fin siya pe faculty kaslan ka ata. Fall na ke makuke. May tanaw pe ba ita ka na siya. Nara Michael fakin nagkibit talo sa fall ngayon. La elosta ka shuk motives na manain akme metyelos kansang kapelos na el fakin nage me o yangela panaman kaya kelos ke nakadesom nage fosya singe sham kun yokola sekil di party siya makul ma rela o singe or kaskaklan ka tapati kelos na fosya fa koing Purong ya, uwas met ko lang Israel. Pangan kill the party siya. Uwas siya sa nga naman ka Suwohs, furok la pa mapay naging masito. Na fos siya singal nga dak mo,
Coach masay Jerusalem city lan God fin pailang inak mas and anan ka sesiwo. Legale ars faction no. Pianga ga tram kun lagi mat kol ma shanga long ma mat kol finan nga ngushe nak fashiya to. Ela Michael fact na din sugar code ya. Pange may ni may ko. Ngaliki ko we mouthpiece sila kun fact ma Dios pan ka. Fact. Ina pa kung tama sila kung fact. Nag-faxing na lang pastor but na fact na. Ako stenel boli kasi. Na masingan ka tutukin. Na pange ma siya mapatatya o ngayon na fin gat na kasi passion and mga kill the party singa bangot ko. Na fakla coach mo sa Jerusalem, sino singa Jerusalem mo? Elmo sa Solomon. Splinter sino na kaya to sige. Lom simit mo sa singkat. Ko ala na pera kaya to ya. May tangay na piningin sa buwan. Ingin natin kasi siya ko. Di pango yan si ma temple na wala nga silang katataan. What happened? Napange, patati, hindi parang mafako. Pero katapela, nakadinsensing din mga sila. Mga sila matakan na siyang kill the leaders. Pero pala fact mo, may kun, check mo yung may kun. Nakadin lo ang nag-iumangan. Prakta kay usya, manikun la siya, ay kanaw sa katle. Nara, pangan, mga sila force akyat na kaya. Ipsi matagal kasi nga, medyo mariti kaya. Magkacham-cham kaya nga, mag-rap ko, mag-call marap ko. Kung hindi fast nga luo kemarit si mga el sham kun focus la yok na and Jerusalem and Judah. Na cast yung interchangeable ko na kung and Jerusalem from going inside. From going Judah from going Jerusalem. Bing from going Israel from going Samaria. Nara mga sila ko Michael fact na si Elos Elos Paurela o yan may Elos nga na and si makatin wala mo itong pagka-play mga ilakilin na may mas lakon sa avantelyo rekmalan ka elosara na siya iplalo si Fen narel orela sam lalo na gira lalo si Pinmet niya mo dala na butcher siya may butcher pabait nam da pakpakiyay ko niya mamta orela katsumba muli gisto niya na ito sam siya wala nga pa ano sin kan pakpakiyay ko niya sang nag-top siya tapos lagin naligiya dinensi ising for top siya pa molelos le kung hindi ito met tin lining siya na pa mga kaya kung mata sige lang demonstrate kay akso kaya kung mata vinakso kaya kung mata linakso kaya katin partition na pa o nga iya pa nagiligin may finash matitapong le mga sila med ka din fact nga nag-leadership lalo sa elosar na ekal lama elosar or telis mulin palalalos nga kain kakayakin orek malan kata in pelsi nga sin met ma fakek kyas matyapay nga fak nga singit nga ayas magpengan ito hala fak ki pepala mo katikain kapri all in suko kao ma longlong yawita Polil to fak peto kipella la samsin met kore na mo met kola ennen mo na si in mo met malutikan in mga tanag met kol ma samsam kunyak nga milo sarange pa elos fak kasa to sa fall adel is memolos in meta el samram kun aden met tolu ke fasingal si metan pa met nanan ka el bangon mo met nanan ka nga pa aklin si Suwohs nga akalami na sin met chaya eloye pe samram kun na ke met palo na pa samram kun la met morela mo met palo as elos stepena orela and genek o elos o pe met tolo el fact la orek malalos pa in kain likia karangan yak na wowo kay plan money karangan yak na sin met lalo in mawoya ta kana selos tapa o nga iya orek malalos sa ta usi kaska saklan kat na selos na pa nang madutu singa ta kana ses anak ke ngakalam nila met kolo in Israel machanong ke kill the party nga pa met makol dali din gat ke pelsing ya baka din siya klamengar atafung nila Suwohs kusin siya yang na yemata ka na met kol siya yang pa elos machkein masaya kaspelos
ke Milo Sorani matagal ke iplan akmas matagal ke iplan rap ko matagal ke genek ma kanaos na masaplan ka ato pangan kaya siya mga kanrela keep siya kluan nakat fa flow ko ngan shoot with bell lan met we ngayon kain seven salya we finain kan rek magan kasi kunokon malos lakin ke week sense ang tangal malutut siya nga shoot pala na Suwohs klamala Taking interest ko kung kulang wala kaya kada sa mitli kada nga sa organ balance taking lami sa friend taking siya na ngan ugly ni los sa mata ka kasla lu helmet kulang yung dako gasla wigat changan be Luciana Albert kulang yung dako wigat changan gasla Hilton Ali Mr. Hilton kulang wala ke kum dako wikat kum gasla din akay magadash king fincha klasha pa in oi glen sa plasha imadon god pang fincha klasha nagiging fact ya god fin ti fact la oi nagalong sila god may tangan ni pata na fish as mo tayong sikia as taligagos na din ngayon nga na may dalang god pata na fellows na fay na pwede nga si Vena nga suke gasolong god nga fact la oi nagalong yung mga track la pa dinumak ko sa payak kay ko sa yakson ka ako ko ka long to ka pa usip mo oy mo akay sewo na sinilo sa mga podcast ka nang ayun balance yung Mr. Frank may tigi kong gaslan yun ND tuwa bensum call lane mo kat devon lane tok na in California kindan piano ka I mean, there's a time zone loop nila. Naro, amo del sorry, but devil ng dokladari. Lamin Frank, as with loop. Klomalap tong le sele ke akate yama ikes la pe she ke nanaklan in siak ngan gain we partake ke o yama go mak fashier ke len musing ya. Nake o yama tangan ngat ke ngapurungo akate yalom ko ke kum Mutawa kini kesla I baklu lash na ke medutut sila ni ke akata ya kaldo matagal teki na el ta kata na katino na kita na na pol katino na inas pol ni sira sila ka in fact la mapai sila when fingat flock la na ke teki in fact flock na melutut people mga lutut ke Victorians ang cash ngan fingat flock na melutut se ke tuste ke week meta ma genre gun law ya ngandi kasin kol na ta so Ezekiel tolo. Di fingat faculty la met mo unye patakong met kan mi sa matalos unfesh. Shal tal unfesh. A fingat faculty tari el tal kat pa nangan. Nabanang iltia na ikla na kyo yelas ke met kol ke pel singa ke chandra ngin met kol. Katino na kitan lead in the front, katino na kitan liye mapai singa fash ke. Katene na kita norela o yamay los lang si long. Kakatene na kita norela o yamay ta fall na sis mo na sis magay na. Kakatene na kita norela katene na o yamay in fall na gimolo ka. Tamle sila factor favoritism. Ala na fall na kyo yelas kipel niya. Naba nangangit la lila. Fin o yang ka na si kom. Siya mga lang si bagi fact la mga porong at nan pa. Give them the space. Sang finilos siyang na ke asyang siya kumakalanan. Sang na silos magwibigyan. Nabanang paingin mataka na sit kulo malap kaya kata yan na kalim mataka ikweye may lutut siya na church nga wi kumakula na kay aktolo lash na kabilutut siya. Kulo malap. Mr. Frank, kung kulo, dagi siya na. Mo. Tatlo ko. Nga pa mo nilo na got lang ang tari life. Laman na. Ano na me wu wonki ko may kaya kataya losan. Ash my ko lang to care kit rela fak losan kay wa lang. Okay, dagi sa kung kulo kita fast na mit nagigo sa kalim yan nag-keep sa actually nga and ipak to digi just hindi ko legalim Mr. Frank akon sa pangyo legalim keep sa actually nga and aroma was mol kun long se mol in se postal urine card
kumliye ipsemit nga sharam gun oy safalan mit kul na win ci akade naki pakata ashik ko tid na mo il deflia na del kuluk na fal il taka wisi solution se ben naki pa ipse actor nga chikloin ke naki pa kuvinlie ndagin saptaon osh onake ilosing akale mi ke kuno ko friend ya le online trials, court trials, katil usek with Israel in the non-galos in court. Na ba davoyen nga pa fos on gosh na kaya ko siya. Ilsang solution sila na mesilo si ito na tingin just ko ile akatay iko galit bisa kan tingin just ko nag ipsak ko pa Roma Suwohs in molkun lang si in molkun si ponte. Kalau malah para ko baklangan nagi ipsiak toluan na masingan si fesi matakaw ki standard lesson commentary ki fason ko hito san bakla masinge katna na samang kin bel nagi people's ideas pa tamla sile fakki me si fel lap singan ngan di fason ko fak mo me nga usi na sinlen ka tao kinata ko inalu masil Pesin siyak singe siyak kya keshipen kate tala at force cloud singe na ki force singe ngan bitin pasna me fakla yang ay usi ka force ma wo emet in me kisapur na sel na sen siyak singe ma yang keshipen force clouds in connect na paila ki ora la jaba le kudu katange na makeup kanta ka na yemutong kat papa may mo insi na pataka ki vaccine la mama sikyak na silos ni make elosita mapaya elos chepatke na burn offerings iba samram kunyak takin kisefur si masamram kitman dagas ko cow force ken kateta ke samram ke lift because si samram kunla requirements in Enenuh nash me lam nukama simle fakma unblemished when me katena tan askelos paint ka kya when we get me aspeke we kya ko like fastol na kya fresh ko ngai Enenuh yesi na el yok mo do badaliki lam nukama samjam kya na master of kya krisu da jmone ke cannibalism ke ipsiak luwa pa Chamram ke impact ke ikuan ta on top kate tala ke pelsin fin pa pange o ye malos ke burn offering lalosa may kise furura na kate din chewun na may kise ka safta si saya ma in sewo yung ga kame lo siya nan dai kise kan datalit na dalosa unia usi na tilango ate si matanan ke kinulak le prem Isaac mo ngasile prem kati tala ngane pa ko ingi tanga ito dash ke mulutu tangan sang na kela makatel siyak siya el te kan orala ay kan orala kat kalam ke pa Kevin pa kena second year kle Isaac when si fan na da Jesus Christ it second la in kalam pinay ingi na makisiyak to wait ka cheta sa mga sangan man when make Old Testament the pangi for sa klalo wala na mega terror in katan na naklas na siya when the masyak to dinga fakla metala Micah stakut fakla ora masuwas in moldin lang siya in moldin siya project na ramang itako na siya los na kanila mena pa may sacrifice lalos elos Enenuh okay pataka ki first akit kos no bakmo Yalem ka delva injewo na pinuse pasti kita usin si pugul na yorol evin pa sa fal mas ko luka mga si port na usia ko fal nga nusi ta usin si pugul na yorol ko pasti ki sinyo in all in olive yang ay ka second one sina dikin sang moli makulukla ko panga ka tayo ke piengala melo siya ringin na ki kadel kenya talaga ilosa na pata ko na ki nanaklan mo ita pangit na pangit na naksima kadel ki nan Europe ko mo pata ko ki fasali ko ski fakla mo
May second na si firstborn na duman. Mga nga siya yung guminara pange. Lem ka del factory na siya sila, may wo. Mile in na siya inge. Inara ma Suwohs. In mo ikan lang si pele na kayo. And mol in si pa si Seljurin Katlash. Napangan matulong me. Tako kemulitu siya inakatay mile in na sitkoma. Na nga mga ligiya kay ipsingan flo ko na tapela na Suwohs. May nga mo ala na si pele ala na kalim na pay. Nasisla me matulong mga ngeses maudalo kemulitu siya klamala. Take interest kung di kang amda long kasi facts Micah. Kita bela kita ang kung may bangon mo si ngam ta bangon gildu da ngo tama na bangon ko na long lalapos na karera in fanday kung ako askum yak olay ba ka kasi Micah laro Micah nito ko siya top kaya ilsiya lang ko may kasi sumanya ke wake ko lift kickers ko dake exodus may kasi kan bagan masima wise na naknas le kadi finse o ke may kasi nila naknas siya mga kuplan may ito na ba il fact mo rhetorical kasi il is a top na kaya siya na mga ngay wise matao sinse el pelo to top kaya na kadi finse o ke wangin masaya ay bilagin nga mga bangong dito nga at ko take in ko mga hello kome kaya mo shock kung hindi na nga may masyadong siya bakit ang kisensya kasi when in top got to top na kaya ilkina icing on the cake ilkina makuming kalam kila makumnon ko when stasyo cut mo yung nakatapong ako klang ka na itash Makamoy ko, when siya. Ano kaya lumin friend ka na tako. Alam siya nakluman. Tanak na wala ko na nga pay. Breaking yan po. Alam lang siya nakluman. Ito mas lang yung wali. Kita ano na message siya in between. Ano pangan akataya sila. Micah, ako bin lawyer lagi. Kung bin kalam, kung bin read ka sa kat na pai kasi ka pa kung may damda alchingas ke uyan na to may katina isla kano na ko katin read yun di atin best siguro nga pai so Michael does not be gate on the wangin masay o ilsiya charming man na makuda kumudan loyang de masi Michael kin kalam when masay mol could long say Bakit makumnon ko at makumut ko orela. Sinde ko orela ni fels ko get olive oil. Alceror. Yes, fal. Kung manaf siya siguro na ba, mul kit long. Parang kasi nga mo na mul. Para bel sa maganda ke pelu ben. Ako min mul kit long say. Long say mul kit long is the fact. Then mul. If in bang mo the chuk toy. Of case toy tissues ya. Kumang Tinky pa. Daos yung rules ko. Actually. So, bitli ka factor may sample element fra. Ang nakulin nilo sa mga cast lang. Tora ni Maya, Tora, kulona siyang mga cast lang. Finan Hilo, na Wang Be, Root, Raphael, Charlie, Len mo ba na Zoom, na Tamil Emerson, kulo malap ke kas kung ngan read the facts lagi nga nga agad pelan subde Mr. Frank digi na kulo ke maluti na wogalem go read be go skan dige luti na siya sinito ako state kaksak blame god clash be na kayo kodinti na we ta from the non ko molem god clash and ay na si light switch kulo malap ingit na silke pel na din Comme die laal na besam jam sih, kan nak foto tu je kan sifir. Kulo malap kan sum kan chat na rino ye pas sum lang ano ba diba. Macam ada dia kacang gua kan ko sa asin na naklas. Asin magadas ke kulo malap Emerson. Na Roxy na feel wrong
kulo kifak luman dig interest ko kulo kaya kate wo kulo malap na indavle vax like and kulo begin get in the wo fact kias na dapat kan kulo na chup sina langin na gin balance lamni sa frank dig isena Klama lap tamla sele tamla treskal ke agde na de wongan die mangan na ke wa fak clash na ke wa arula na song in cash la oya ma fal ko oya ma gat onik den na kan gat lagi pel misenya na inoy na mana ko ma daga ke melutut ma ngatte wilong melutut lal pastor Herbert dat shakta ilda ka ke tamla sele la ke te nganta na Aquaston wurde gekisja. Na Aquaston na ke oya na ko mak mo kingen mai kolkat na ke mul misle. Aquaston el wona. Na ke shamsam las ke ibaktodu ke matala na Europe filma se o plasko, kashpesko, kasha plasko, oya mangan yegat kai na kan se oya lem gat ke. Fin wangan na ke oya, fin kat mulgun, fin kat masaila Jerusalem ke akmaskas. Masaila Jerusalem la ke oya kuluk na kita akan si oya lem gat forget. Na bayan nang takon na sista no patam na sa fact na Micah Chandra mangan kasima ente ye en atila Chandra latum singa pa in fact ke solution singa mai lede na sesa inge inara ma Suwohs in molgin lang se pele na kaywa Bella na kayo singa pa rin na inuyak la kaya. When kita pela long sila ragat ka inrela on call ko, part time ko, casual ko, we size ko, we last name, we share we mutan fet. Na ba na nga as mutan fet man, pala fin. Ito ka imit melon bakarin ng long siya. Na fin ito ka na sigin ngan ko inurik magun long siya. Siya nga fall inurik magun siya nga qualified in ganun magun lang siya. Possible may pula like it. Na pasis ka na may cool na katili na kita na rorik mula siya. Na Suwohs. Inaulan na Suwohs. Then Derek around men oya milos around taka fall na kipisin mani may mudiyak na silos niya. Banga page magat kakagan la oya la siya. Tesak pa iya kat fact mo woman wonan siya los in long. Na ba na nga ako na stand firm. Ako na nalan na bold enough in fact naman si was singing na kaya Isaiah Micah ma fact na Jeremiah ma fact Ezekiel ma fact na zelos when kita pela ito ka nga soon pen singan naman lokoy ni singan ma snakin fact la to mema ilol flat lele ko ilol fakana lang ako flat after mana silwo Nga fact my lungs ko le sakin yawi. Na pabala fact mo wanang sangin tot. Lem katil tiye or makin mit sangin tot. Na pabala finawula na lan mai nga nagawa. So may pelolan ko ya pailang nga kisiran la wins na tip. Maseo club. Maseo sugin sang orela may kisisingan. Lem katil fact. Pang mga ini na Suwohs siya kaya lang siya pang amol kun lang siya in pele na kaywa siya nga we yok shuben pele na kaywa kung matuwa na nga we will let kalapangan masyo ka kulo malap kaya kita yan nga flilain mas pepelos anan taga patle kaya examson kaya rin mo na ito kola program kumli mas nga lang siya usilas niya tamlan sirle yun pa nga tewito ni kay fu nga tewito ni duwa ka mema na kumala mo kung na require doctor's note ka excuse sleep magden rek mo kung taking ro tangas na fact la sista ku nga tewi na pangan no dan mo din met lalal fu ni ba asat na lang si ba nga na pangan lang si pela na kay wasi nga when direct na kita wali ni na mo kanan lililakot kung kita kanan ngit mo na transparency ngit mati patan na yawot na take on transparency sige bakit favor but long si transparency sham ke definition true definition of transparency but direct maganin ta hurt mo ito ko direct maganin silongan tayo nila kaya
Al kulamalla pangan marshir ko tarilena. Lemon Frank, global lab. Kamo, Roxy na nilakol ko tlin, fact, auk, pwede na kayo wa. Lemon Hilton, directly na zoom Lemon Frank. Il long si excellent, but lala i-shares. Well, Lakewood ni, na, naka, maya katay nakalim Frank, kung gulo, Berlin mo Lemon Ay, Frank. Luchi. Kung siyam mo nga ngay pangyak sano makubifa is hasta ise Pangyak. pangyak fica tigi siyam ko tigi sila siyam let the long Yan na lang siya. Ma hindi kumende ko categorize ya man shishi pe. Ma in national la lewo. National perle la lewo. toda oh na flash with bil na bo Ako kat mo din mo ito. Iwo kaya slok yun. Yung man as mo ito Kulaman lang tamlel. Kumalan na. Kulaman lang. na mime ikaw ba lenbo episode din na zoom kumra Luchil and Elijah Luchi pa nga. Luchi na. Luchi na natapain rin na yun na yan. okay Yeah. helmet ankin na for taking just ko basam mo dahil mo kulo limit right Helmet. Oh, mugul na wo si kataman helmet nga. Actually mugul na wo si. Oh, Mile, thank you. ile globe una bago recorded or kung kanta ka is very wide Wow, kulaman lang. siya ngayon katas yung kapin program mo Pastor Herbert hindi ba kalmi ni kumalap ke kung tagawi ka dyan be Oh, Pastor Herbert. positive humor in confirmation na kemangan kumalap Kulaman lang, Pastor. lumalap na Suwohs ke was yung mga kasla Digin Driscoll ke ikuya lang dito Minister Frank ke pel loman tigin sena pel losan be kuske wa fear slash matagawi ka dyan pangakapod kapos and nangamo kus shukye fos itkos fos alkos ke memory singa pangamasi kita flie kapo ne el Enenuh ke kan bel singa bekat el ya ka bekat plugin mo kat sa file kat foto le kat Enenuh ka siya me katilin no me balawin fail jam kita tigin just ko wala aroma Suwohs in mol kun long si pele na kaywa along si vaccine limit Frank alem hindi we fin med med alam ba liengen singa nang amo fin nga ko for ang nang amo with na fin de lang na ko dara na mapa is war yeah but talking Mama wo kum sam ke o yela spelling is up. Ay na kum ko pa pa shock call it flag and mentarak lu mel ma to. Tin lang el daga itngal siya ma. Pero kung mas fair na ito la, okay na, may siya sundaral dali takanurk number 2 ma. Oo, manan paper records pangan. Reality kan kita sokat pa. Well, graphic sila biya nga. Kung fakla, lang si sila hindi on-call basis. on call Lang siya, theory on call or bang ya casual time or part-time man. Kan film lumalap Yeah. yung kung daingan I mean kung leksyon na igekili kum galim ke na ka na nga pay basta kan ka ngam da mud ko mahal na alap ngata leksyon ni galim ke na getting just ko leksyon ko ya or lemon fang ilisip din naki application man nga kung leksyon ni na capture ang mo la siya ke look charming no lang matter Timma, ulay matter in kind belag they really halupe. Oh, lemon fang dat ako. Takot bansi ko pa ng capture ang ben. Pangayok siya pa yan pakanak lang malit lang ako min diction usung gain ko. Kita mo ko in mole kun. Belsi na mole kun na kita ko in vaccine
Kita multi-municipality. Agulon singkat ke mulutut wowo ke pelash pel lus ko mat antaka wikat ngai toray mo nice lang kalma ba klak ni pro kwaning na. Dahil lang siya nakikash melim. Like cash. Tamlin sirle. Yeah. Ule fax lumpia nga. Yeah. Ke ulang mata sing nga mga akong tigin triskol tigin siya na ito la. Only fingat suk. Fingat suk den. Mayan fingat compare na ke New Testament. Na New Testament na ni kuya kina si story. Nakatmata la ke New Testament. Narapangan me fascinating parts ke we kom lut ke ulang mata sing ke pup mata ngai. Aluna na kalma fingat suk na aluna na pair aluna na mense wona si direct na pa ye. Na panang nakulamalap ke fakloman ke orala mga anda ko we going kalim ke New Old Testament na Glorian na singkat. When no yes marshiru ko along si Glorian na singkat ke mga nagawa manil pa usin na singkat men lem ka tila tala as ngakang petinin lakok siya teorik microwave kung ngakang team siya te fushi te microwave ayan na apataw na ete na in first ma nara masigan pa upesi ka nara kung fa ka nang alam na long si long ya kung fa lang ako inda we kung we go was ke wa shamjam kun Old Testament yan men siya wo na si na metligi na nga kang Latin siya nga nang sang Gloria na singkat na was pa the fire na ganyan factual take interest ka lang may facts mission statement siya usatan lang siya yeah for a good purpose pa ngan taganya alit tikikas kalwo na kiko sa la pairanga nang antalaya la kinati na uto ni kay funga dua na panang katmet talal fung tagadi fashion na me so ka kun la ensilan machashi ga so ye pe ki lisirel na lo wala ki gas na Kung kumba shuk list sige ranking lan and melon. Atay sa mo asklek yak si laltal. Dala siya actually yeah. El dali apra na ke ongol yama. Out of the cash. Ongol ya ongol algos ma pa el dalas ke na. Out of 72. Mun lang 71 lonno nga yait nga. Malal Fenston. Fenston Marcos. That's Isa specially launching cut na kus suafalogo rewind niya may Finger tupuk na mga na mo. Ini faktor altora nen engan kita ada posisi ada lalu engan last mit den dan. Nanti na lang di lang far el lang amay lon ngolya na lang ityan si. Ay kita malap. Kita kali program kita malap na Suwohs kay wa. Kita siguro kag Tuesday ay kan Tuesday. Hindi ba actually regular program la siya. Na ngay siya degi na namas cash ko kali ke siya pro ina may sila los na kayo ma we got it. Oh, Tamlin Serle. Messi pro yan. Umdi Shamram Jila Emerson ngan Preston Emerson ngan. Aw. Leminister Emerson Aw. Alam na panang fact nga light switch. Aw. Pel nakatenin na katon niya. Aw. Sila na thorough na pa facts. Gulo na malap. Wala. Altan ko nga kilogin kum tala. Wala sila facts sige light switch ngan. Aw. Gulo malap. Lumalab Emerson, Minister. Na digi siya na kung kasi ko kali program la siya ina may sila viewers slash kayo wabe. Kaya gulo kaksa hinggat kira chunjas lawa. Kung kumpain siya kaya kamen luo pelon luo met orang ni kaya India pa. Erlinda isa ay chafing ko
lumalap kiashlusan kat kumite aklin Isa sa ka aklin dapat aklin goals kaya gosa. Kalkula kaksagin gat kemulupot na wo isa aming maugun longse posisen imash na kayo. Bele na kayo. Katagan ni aksa kikiproy. Kat kaksagin gamulang gat ke kumchetuin lang kumchetuin tutikat direct maging gat family to sa pawolong tutikatin kain direct maging posisen along si mayit na kayo wine bele na kayo kumin march kimola siya bele na kayo ilaw malalap na sungkel taking interest ko kifakat lal ilaw malalap na sungkel dapat perle welal the minister friend wikat na kayo sa mga we betunin ke tukin seo ye going goal doing in going usung ye in cielos gas matala na lom in mo lani ne ein folk like mo las vel senye ang saging kong kemahin na kayawa ekat lalal fong ikong la kung shat na matake tron lom o kung na kulpat na kayawa liye kacham na kayawa sa katoto yung na katsit kila katloy na kayawa kinenwen ko lang na yung sa misekesh tagatindalik na yung kami sa inyo. Kinen Jesus Christ, Lamlash. Amen. Alright. Yes, Lord God of creation, yes, yes, Lord God, and of Jehovah, yes, Lord God, to save us all. Alright.